Kgašo ya ditaba tše šišitšego ka tshedimošo e tla go lena thwii go tšwa Studio 10 ka mono Auckland Park, Johannesburg. Tsela ke e sepedišana le kgaetšedi Triforce Mtswelengwe. Thobela, kantoro ya Presidente Ramaphosa e tsebagaditše gore tirelo ya poloko ya molwantšha apartheid Archbishop Desmond Tutu e ya go ba ya semmušo ya legato la pele. Tirelo e swarelwa kerekeng ya St. George's Cathedral, Cape Town ka Mokibelo. Ka go le lengwe mošomo wa go hlokiša tikologo ya Cathedral Church of St. Mary the Virgin ka ya bogareng le Johannesburg, bjale ka karolo ya ditukišetšo tša meletlo ya go keteka bophelo bja Tutu o gare o tšhaba diatla. Mme a ra ngaka Mphophalatsi o tsebagaditše le gore masepala o ya go thoma ka lenaneo la go reelela tikologo ya mmila wa Wanderers ka Archbishop Tutu. O ke mmila wa Wanderers bogare bja toropo ya Johannesburg. Ke mo go hwetšwago moago wa kereke ya St. Mary's Cathedral wo o agilwego ke Sir Baker le Frank Fleming mengwageng ya bo 20. Ke gona mo mohu Desmond Tutu a kgethilwego le go hlonamišwa bjalo ka hlogo ya kereke ngwageng wa 1975. Mo bekeng ye moago o ya go šomišwa go swarela moletlo wa segopotšo sa Tutu. The public are invited to lay flowers and wreaths from 9 o'clock until 6 o'clock at the cathedral. That's 6 o'clock in the evening. Evening prayer sessions will be held in the cathedral from 6 p.m. to 7 p.m. from this evening until Thursday. On Wednesday, therefore, we would then at midday at 12 p.m. meet at his former home in Soweto in Vilakazi Street to actually lead, together with other church leaders and our bishop, what we call a midday prayer, to light candles and to also lay wreaths for those who wish to actually lay wreaths. Ge toropo go parara ya Johannesburg e tukišetša moletlo wo. Meara wa Johannesburg o tsebišitše gore ba ya go thoma ka tshepedišo ya go rela lefelo le ka mohu Desmond Tutu. Mmila wa Wanderers o ya go tswalelwa magareng ga De Villiers le mmila wa Plain. Badudi bao ba ya go tsenela thapelo ba iletšwa go šia difatanaga tša bona dikantorong tša City of Johannesburg go la Braamfontein mo go yang go ba difatanaga tšeo di tlogago le go ya mo thapelo e swaretšeng gona. Kgabagare tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba na le diphando o re ga a tsebe ge ba mokgotsi o mogolo wa Archbishop Tutu the Dalai Lama wa Tibet o tla dumelelwa go tla polokong ya Tutu. O boletse ge a ba ilo tshediša ba ga Tutu ntlong ya bona ka Milnerton, Cape Town. The Dalai Lama o ganetšwe ka visa go tla go keteka le Archbishop Tutu ge a fetša mengwaga e 30 ka 2011. Foreign affairs doesn't prohibit people from entering a country. People have to apply for visas through Home Affairs, and it's dealt with as a immigration matter solely. We have not been approached for any protocol assistance or any such matter. Maphodisa a masepala wa Johannesburg le ba ditirelo tša tšhoganyetšo ba ipiletša go badudi ba Alexander ba agile go bapa le noka ya Jacks-Kay gore ba tloge moo ka ponyo ya leihlo. Se morago ga gore noka ya Jacks-Kay e tlalela go falala morago ga dipula tša matsorotsoro maabane. Matshelo a baagi ba ba agileng go bapa le dintshi tsa noka a iphitlhela a le mo kotsing ka dinako tsa merwalela. Baagi ba ba re batlhankedi ba masepala ba dirile ditsholofetso tse di ganang go fela tsa go sireletsa matlo a agilweng mo dintshing. Ba re le ga jaana ga go sepe se se diragetseng. 2016 We reported the issue in 2016 and they told us they would come back and assist us, and they didn't. They came, they took the pictures, they make the promises. Then when we were doing the follow-up, what is happening, they also say, Tina se reportile, we're just waiting for them to answer us. There's nothing we can do. Maabane bosigo ba ditirelo tsa tshoganyetso ba ne ba tlosa malapa a le mabedi kwa lefelong la ba ipeila Stretla kwa Alexander ka ntlha ya dipula tsa matlakadibe. This thing of that people, they must be moved. They must find an alternative. That number one, before they can even come with the solution of putting gabions in the riverbanks of the Jacks-Kay River. Khabagare batlhankedi ba EMS ba re ba tsweletse go ela lefelo le la megileng tlhoko le mororokelo ya metsi ile kwa tlase. Ba re ga jaana maemo ga a bontshe a ka nna a kotsi.
Hammanskraal ka tshwane le gona badudi ba tsenetswe ke metsi ka dintlong. Mo nageng e tlhokang metsi jaaka Afrika Borwa, dipula tsa matsorotsoro di tsewa jaaka matlhogonolo. Le fa go le yalo, dipula tsa ga jaana di tlisitse matshwenyego go bangwe. Jaaka baagi ba kwa motseng wa Mashimong kwa Hammanskraal, bao matlo a bona a rwaletse fa a mangwe a go gotswe ke diphefo morago ga dipula tsa mafelo a beke e fetileng. A tlala ka mo jarateng a one re ka ntsha a gone direction a o ra ka tswa. Kgaolo ya Hammanskraal e ntse itemogela dipula tsa mothale o dingwaga-ngwaga. Government a utlwe sello sa rena hore ho se ka tla ha ba le megwanto sna kereng megwanto se mo molaong. Ba tsa maemo a bosa ba re dipula tseno di rotloediwa ke seemo sa bosa se se itsegeng jaaka La Nina. Dipula tseno di tlile go tswelela mo setlheng sotlhe. We have been experiencing a sort of systems that are being called cut-off low pressure systems that generate a lot of rain and thunderstorms, especially for the eastern parts of the country. Le fa ba sa bone le pele dipula tsa matsorotsoro mo bekeng eno, go santse go na le kgonagalo ya merwalela fa dipula di ka tswelela go na. Ofentse Stimo, SABC News, Hammanskraal. Tsheko ya molato kgatlhanong le Enoch Mdo yo a latofatswago ka go bolaya maloko a šupa lapa la gabo motseng wa Jimmy Jones gaufi le Malamolela ka Keresemose e bušeditšwe morago go fihla ka la 5 Janawari šago. Setšhaba se se fetšwego se be se ipelaetša ka ntle ga kgorotsheko ya magistrata wa Malamolela moo Enoch Mdo a beng a tšweletše gona. Enoch wa mengwaga e 52 ke pheiane ka gabo mme mabarabara a re o dirile bošula jo morago ga dikgagano tša gore ke mang a swanetšeng go šala le ntlo ya batswadi ba bona. Go tlamile sehlopha tšhomo se se tla lebelela go dinyako tša malapa a hlokofaletšwego. Go tla swara tirelo ya tlhobošo ka Labone pele ga poloko ka Mokibelo. Pele re lekola ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge tšeise tswalelwa pejana ka iri ya 5. Ranta e tieletše kgatlhanong le dolara ya Amerika. Tšhupana ya theko ya dišere e hlatlogile. Theko ya oli ya Brent e hlatlogile ka go feta peresente e tee. Ye ke tlhatlogo ya godimo-dimo mo dibekeng tše 4. Bjale re lebelela dintlhakgolo tša papadi ya crickete e ralokwang gareng ga Afrika Borwa le India ka Pretoria. Oh, there's the extra bounce. Every now and again, Rabada has found that. Goes short and gets punished. That made such a... Short enough for the cat. It's going to run away to the boundary. Temba Bavuma, as quick as he is, not. The team was announced. Short. Was there something on it? Yes, indeed. Almost out of nowhere, Kagiso Rabada has grabbed the fourth, strangled down. Edge isn't gone. Lunga Ngidi with 4. He's been very successful. Little edge and goes to hand. Looking to turn it to the leg side. Oh, edge again. Another one. You said they are in a hurry. Yes, they are in a hurry to go back to... Well. Shami, just before... Ka papadi eo ko gona ge re molete Skuba gopolang gore ditaba tše di a hwetšagala go YouTube ka SABC ditaba-dikgang le ka re latela go Twitter ka @ditaba_dikgang go latela ponong le pele ya maemo a boso gabotse.
a ka go lebo ge thobela re lebelele kakanyo ya bosobosego bjalo hono di kgonagalo tša mario makabakabana ka kwagola motsekapa diperesente tše 30 tša dipula re lebetse gona ka kwagola Eastern Cape di sa le gona dinagodimo tša province re lebetse dipula tša matlakadibe re lebetse gona ka kwagola Limpopo ka diperesente tše 30 le diperesente tše 30 go theogela tlase dikarolo tša gona ka kwagola Bloemfontein ke mario makabakabana go me re lebela gape le tšatši la go sasa dipula tšeo di sa le gona ka diperesente tše 60 re lebetse dinagodimo tša province re lebetse gona ka kwagola Gauteng le gona province ya Mpumalanga ka Bloemfontein go theogela tlase le gona ka kwagola Eastern Cape di sa le gona go me digrata tša di-temperature tša rena re lebeletse bošegong bja lehono re lebeletse gore go tla fola ka magareng re lebeletse gona ka kwagola Johannesburg Polokwane le dikarolo tša gona ka kwagola Cape Town di thego di tlasana go etsemala le bopo re lebeletse gona ka kwagola East London le tšatši la go sasa re lebeletse di tla ema ga magareng mo go bontšha gore go tla ruthela ga magareng re lebeletse gona ka kwagola Pretoria Johannesburg dikarolo tša gona ka kwagola Bloemfontein e fela re lebeletse gona ka kwagola Cape Town di tla fola ga magareng ke tšona tšo tša kakanyo ya bosobosegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa babina tau ke re mmogo